Sampai berkat bakat ni jembang kini ke bang kolong. Bat pe ini pe ilong bakumi hai dan teng I snap sudan lor. Bat cipo im tani issue. Hey friends, welcome to my channel. Mga Anisha, bagani gede channel jonga Anisha Kasi Vlog. Hakani ki channel jonga finsham ki vlog spagi bam, but ki vlog pair. The klim slim shui ka por mata ka skin sedang naka Dijabu restaurant. Let's get started. Hi friends, welcome back. Mentang ada ni apa Dijabu apa jang kini restaurant. Baka ba itenat bah bat ngatry bon apa deng jofi kelajuan hani bat bon pat apa deng jofi ru ki bampa jupoi te mentangin ya stang no ikani bat nyepin ifang kebab. Let's get started. Okay, te mentang order dekan ni ke smoke crab. Wow, page ni. Wow, jing ibang smoke crab and bat uni brinjal fry. Te yang ini sedang no. Pesang no hang ni kalong kum no namal ba uni jing shisha ka jing shisha tengah paju pesang hi. Te shwa bang ni bang. Tong ni doai shakin dia. Ba jing pam ni ngai try ni pon ta shop chim chim apa ta mam chim taru aman. Okay, te yang please parlok parjal wanam judge tan namal banga dengan bam rada kini ki pro dengan bam hi dekti namal ngaku ai ka taste original. Wow. Wow. Brinjal fry. Guys. Ngati nganam ong fi banga suong. Ubang siya. Ba fi di benwan hani. Ngam di banga syukran. Bat kan ka sauce ni gede ba. Wow. Ka sauce ni kalong bat tiang dia bat basat long kala mix lang kala klek lang. Te kawan ra jing tiang siteng ba kawan ra ka jing sat siteng. Ngati ngala. Wow. Ngatarai video ben pesangnya kini. Keteng game tu ka smoke crab. Video one ni so order kenang kini pan fin pan. Fin ang shisha ngam di bang syukran ngala batai hok hi. Wow. Wow. Palong ngan kalina fi na pedang jufi baro. Manu na pedang jufi bala juba magini ka crabs ngo baban comment singa po bat ban matai lam yang ngakwa ngaru ko banga share fi fi share lam yang po ka comments jonga. Wow. But Kajung siya ni tu orang fi ngam pa Jumat mana-mana kan gidi kesin bandingkam bangamat menta bat kalong ka babang shisha. Wow. Very tasty. Sampai berkat bakat ni jembang kini ke bang kolong. Bat pe ini pe ilong bakumi hai dan teng I snap sudan lor. Bat cipo im tani issue. Kalong tang basu decorate ni. Tang ba. Kini dia bam bang di benwan. Wow.
Haka jing shisha rambut ni yo abek ketu ka crab ka bahek ke bala abu lupa kuma pen ilam kiwei tang bakamlong kumta hang ni kim ai kumta kila ot lupa ka ni khendiat kila ot lingkot lupa baro hang ni pe sini fla ban i hang ni kila ot lupa kum ni baro ti wala kataru kalong pak ka bes ba pat ngang chim skoi. Wow. Pe shapo. Oh. Juicy. Kanisha boong kata ke juicy kada ikop shisha. Langsung benang. Wow. Nama la bam kan ni pro em ngatarai nganum la rem nama bakibun kilong si yang spo te nghat besu dekat ni. Wow. Wow. Okay. Mentangan pelut suai ni kebam nama ngatarakan bam puar bahan mat bakal abun palan ngasih genduk yang fish pang. Hai pelok baro sesian biang te katu kebam menta ke bang bam kaladam nama ngakam ring syuk itu nama kan sabampor te menta tang menta sni tangkat ni ke video lada fi itana di ke video jangan ngowa ban like ban share lam skip pelok baro jong fi ban comment selamat up di comment jong fi but please subscribe ke channel jangan bar ngasih genduk biang fi hakan next video. See ya.